Sejenis makanan? Tidak. Bisa digoreng? Tidak. Bentuknya bulat? Bisa jadi. Bodoh abuy? Tidak. Sejenis penyakit? Iya, iya, iya. Semacam virus? Iya, iya, betul. Penyakit menular? Iya, 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 iya. Asal lemo? Tidak. Berbahaya? Iya, iya. Penyakit zaman sekarang? Iya, iya, iya. Kalau pulang di rantau harus diisolasi? Betul, betul. Mendekati. Tidak boleh keluar rumah? Iya, iya, iya. Kalau mati berkuburan nak pemandian? Iya, iya, iya. Corona. Sejenis makanan? Bukan. Jenis kosmetik? Tidak. Sejenis alat pelindung? Ya, bisa jadi. Tali-tali? Ya. Mendekati. Paya mangga ada pakai? Ya. Hampir. Pasang tiang ke telinga? Ya, bisa jadi. Bang? Bukan. Termasuk protokol kesehatan? Ya, betul mendekati. Masker! My love made me feel like I would never try again. But when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything. Sejenis binatang? Bukan. Bisa dimakan? Bisa jadi. Bantuan ketika ada corona? Ya, mendekati. Pagi butuh yang jago deh. Ya, bisa jadi. Sibuk nyorong deh. Ya, betul. Ketika itu masyarakat tahu nyorong. Betul. Barasa-dasa kamu. Yo. Mendekati. Kadang-kadang kan yang kan babi membiayai. Ya, betul. Uang pos bagian nak. Ya. BLT.